Lalela, akuqali ngawe namhlanje and futhi akugcini ngawe namhlanje and futhi akuwena wedwa namhlanje. Uyabona lesililo osikhalayo, lesililo sikhalayo ilesililo faba wena usebenzisa ukuthi ukwazi ukubekezelela lobuhlungu sebudlule kuwena. Ukube wena awukwazi ukubekezela, why ungayibuza ukuthi ngalo lasuku why wena ungakhethanga nawe ukuthula kanye naye? Why wena ungakhethanga ukungena kanye naye? You understand? So lesikhathi lesi awusebenzise njengesikhathi sokuthi wena usumanejile. You understand? Yeah, sikhona isikhathi la khona ukukhumbula khona noma sikhona isikhathi la khona umkhumbula khona, kodwa lesi esowukuthi wena mntasekhaya uzame ukuthi uqikelele ukuthi abe proud noma engasekho. Awuzame ukusebenzisa lesikhathi ngoba uzoswela.